They know at least. They know. Yabona ngizwe ngikutshela ukuthi i-roll on lento egcoba lemakhwapheni nani but angifuni ukukuthusa usanungaphinde ugcobe. Ilungile ugcoba khona uzogula. Wina siphila ngani ukuthi nigula ningaguli sizolamba then we must make sure that we feed you stories that will force you to get sick. Mengikutshela ukuthi inani angifuni ukukutshela. Uthi yini lenze ukuthi athi umuntu ingenza amathumbu roll on angeke ngizake ukutshela ukuthi yini lento because angifuni. Yeah, this is Babu Dote bawesizwe bojalo ufana umhleje ekhehle umzulu amanqasanithi. Akithi yazi kunabantu ngoba ngiyinyanga abona ukuthi kungcono angafuni ukusizwa abasebenzi afuna ukusizwa abadokotela ngoba uyinyanga. Only coming to tell me that ukuthi kunethwasa lapha elikhona lapha kumkakhe yena umkakhe yathwasisa yena uyinyanga alifunayo. Manje lethwasa lela ilixhuma kakhulu lethwasa le. Hayibo nezinyanga zifuna untombi kayibhenci. Phela mina untombi kayibhenci ibhodlela leshemane la bengithi mina ngakhela nje abantu okujwayelekile. Kodwa manje uma nezinyanga sezilifuna manje inyanga ishaya amahloni ukuthi ngoba angazi bese bewufakelana umqhele mebe edrobheni. Ngoba ngingabuthatha into ejikijela phezulu kombhede bese umbhede uyiskepe. Osofa bavoshukile. Jikijela into lapha phezulu kombhede. Ngoba manje mefika lana kufuna sizwe abasebenzi ukusho nje ukuthi hayi ngizofuna intombi ayibhenci ngenyanga kunomuntu esifazana ongihlulayo ngenizishimile nazo inyanga. I have proven that ukuthi zishimile izinyanga. Hayibo bayazishimile izinyanga and ukushima kwazo kumbi ngoba manje zona azifuni uku-accept ukuthi ishimile kanti zishimene nazo. Angeke ushimise kumuntu owazi umuthi and nje wazi umuthi uassume ukuthi yena yikho into ezomhlula ingane ifike imqophe ngalo ndlela ke nanti ibhodlela leshimane sibanika ke ikhomba intombi yibhinqi ngo-1500 wena kozoposela uzo-eda ne-110 rand sichaze ke lento siyafana kumhla 20 okusho ukuthi na wena ufuna intombi kayibhinqi uzokwazi ukuthola online not that you can come and sit down noba kudokotela bazokuthumelela abasebenzi senza into nje ukuthi ufake imali ethunyelwe ufake imali but ukuthi uzozohlala noba kudokotela ungijethi wenyanga ufuna ukuthi bakusize abasebenzi ufuna ukusizwa yimina no it's not going to happen. Yeah, ake sikhulume lena before I go to Rumpi district in Mzuzu, Malawi.